Drago mi je da si me pozvao, jer zbilja smo imali puno poziva da dođemo opet u tvoju emisiju. I evo, posebno mi je drago da moji Podravci uživaju u podravskoj muzici, a zapravo i svi drugi. I svi drugi koji vole taj melos. Eto, vidio si da gospođa iz Kostrene obožava takvu muziku. Franjo, eto, pola godine se nismo vidjeli, čuli. Kako je u Podravini sa poslom glazbenim? Glazbenim? A čujte, sve je slabije što se tiče financije. Ljudi su manjkavi sa novcima, ali nije važno, znate kaj. Mi idemo ako treba i Zabadav svira, glavno da se svira. Tako. Jako dobro. Ali dosta slabo je. Slabo jer prvo opet velim manjkavost novaca, a manjkavost i veselja i svega. Taj naš današnji život je donesel nam to da moramo zbilja priznati da sve manje ljudi misle na muziku, jer veliki problema nam ima, ali dobro. Ja gledam sve optimistički, gledam da mi život prođe optimistički, da gledam sve na, makar je crno, ali čovjek mora gledati nešto bijelo. Koga će Franjo Barić pozdraviti? Pozdravljam cijelu Podravinu, pozdravljam moje drage prijatelje gdje sam živio dugo godina, Vukomerac, Borongaj, moje dva sela kud su mi sestre otišle, to je Hrašće i Hrelić. Evo, pozdravljam sve slušaoce koji vole podravsku muziku i evo, mi ćemo im pokloniti večeras pregršt podravskih pjesama, naravno i sve druge koje ćemo odsvirati, čuće. Super. Vratit ću se tebi da blagosloviš publiku. Staroga maestra, dobro večer. Dobro večer. Evo ga, još jedan ćemo se predstaviti. Stjepan Paša. Stjepane, koliko godina je u rukama? Pa tako, 50. 50 godina, znači zlatni jubilej. Sebi treba proslaviti negdje. A pa, slavio mi da godi. Da god se slavi, da. Dobro, ako se bude slavilo, ja mu došli će me neš pozval, ne? Dajte Budrovac. Želim ti puno zdravlja. Evo, već sam vidio išla neka poruka iz Budrovca. Netko nas je gledao i plakao, ali to su bile suze radosnice. Vjerovatno kad su vas vidjeli. Je li onaj naš violinista u kolicima još živ? Jeste. Eto, lijepo ga pozdravljamo. Kako se on zove ono? Andrija Križanić. Andrija, drago mi je to. Vi nekoga za pozdraviti? Pa svoju obitelj, svoje zete i tako. I pajdaše i susjede. Eto, lijepo, hvala ti lijepa. Ja starije ljude ne poštivam radi toga kaj hoću biti da su dugo mladi. Prijatelji, dobro večer. Dobar večer, Joža Odobašić. Virje. Srce Podravine. Eto. Kako je rekao Franjo, drago nam je da ste nas pozvali. Možda budemo još koji put. Ovim putem pozdravljam normalno cijelu obitelj, familiju, ženu, kćerke, unuka i unuku, sve druge prijatelje i ne moram sad posebno svakoga nabrati. Ima ih puno kako i svi mi. Jasno. Tak, lijepi pozdrav svima. Budemo se trudili da budu svi zadovoljni, da čuju što više toga što mi znamo i da su u svim vašim pjesmama. Za svakoga bude po nešto, da. Eto, hvala ti lijepo. A evo i oni koji trebamo zaista puno, a to je jedan mladi čovjek koji svira ovaj instrument koji je, eto ja bih rekao, ponos Podravine. Dobar ti večer. Dobro večer, Tomislav Belec iz Progovca. Evo, ovom prilikom pozdravljam sve koji me poznaju, sve prijatelje, svu rodbinu i naravno sve muzičare. Otkud ti na cimbalu? Pa evo, od malih nogu zvuk me primamio i evo me, tu sam. Ovo je jako stari cimbal, kako si to uspio namaviti? Pa, od starih isto ljudi, starih muzičara, tako da, evo, uspio sam. Koliko je to komplicirano svirati? Pa kao i svaki instrument, nije ništa lako, ali možda malo začarujuće kad ima puno žica, ali ide, sve uz dobru volju. Ti znaš s kojega dura bi? Da, naravno. Ajde sad da vidimo gdje je dur, gdje je dur. Na žicom. Mislim da je to ipak velika tehnika i umjetnost. Eto, želim ti puno uspjeha i vjerujem da kada ovako mladi čovjek se primi hrvatske narodne glazbe, onda je to ponos cijele domovine, a posebno ovaj puta Podravine. Posebno kraja našeg, da, tako je. Hvala ti lijepa. Evo jednoga poznatoga, dobro večer. Dobro večer.
Drago Peroković, poznati kao Gricko. Gricko, ja, kada da velim, da. Tako me ljudi znaju. Dobro, kaj, je li to bilo neke oko grickanja ili? To je druga storija. Druga storija, da. Druga storija iz osnovne škole, tako da. To bi potrebao da sad objašnjam. Ali ako je bilo iza uha na vijek i to je. Pomalo, da. Gricko, što bi rekao o sebi? O sebi? Štef je 50, a ja sam 37. Aktivan, tako da, ja ga slijedim. Aktivnog sviranja, dakle, to je već lijepi staž. Čestitam. Tvoji pozdravi idu kuda? A moji pozdravi, ja sam jedini iz Đurđevca, dakle u Đurđevac i Matije Gupca, ulica, to valjda su svi na nogama sad. Či onda moramo i gradonačelnika pozdraviti? Pa, naravno i Slavka, jasno. Slavika. Kako ne, da, i familiju svoju, jasno. Picokijada završila? Jedva smo sterali Turke, da. Malo je falilo su pobedili Turci, ali trudili smo se, da. Jako dobro. 4 dana, ali bilo je dobro. Dobro. Pozdravi kome? Pozdravi obitelji, velim, iz Matije Gupca ulica, tam ja živim, tako da... To cijelu ulicu pozdravim. Cijela ulica tamo nije, pa nisu svi sad, to je u nebes tamo. To je narodno veselje. To se gleda tamo, jasno, da. Ok, hvala ti lijepa. Sina, čerke, snahu, punica mi je prva susjeda, to mu ne smijem zaboraviti jer bude... I prva susjeda i punica? I punica. Pa, to je nevjerovatno. Nema sreću u životu. Daj Bog zdravlje. Hvala ti lijepa. Evo, legendarnog kontraša. Koliko je stara ovo kontra? Oko 70. 70 let, da. Vidim ja. Ja, baš ne kako ja, ja sam malo mlađi. Dobro večer. Mirko Kupličanec, Bugariju sviram. Od rođenja? Prvi instrument kojega sam naučio bila je violina. A je? Da. Ipak violina? Violina i to već mi je 47 godina kao sviranja. Znači ti si odmah za Štefom? Ja sam odmah za Štefom. Krasno, krasno. I mi najduže. Ti si isto i dobar vokalista podravski, dugo pjevaš? Pjevam dugo. Sve kako sam počeli svirati, tak sam počeli sa pjesmom. A ti bi pozdravio koga? Ja bi pozdravio sve Podravce, susjede z Novoga Virja, suprugu, punicu, mamu i svoje dvije kćeri, Dario i Mariju. Kako je to lijepo kad te punice mama žive. Koji je to osjećaj? Taman da nikam ne mre, samo da diše doma, vredi u zlata. Vredi u zlata. Hvala ti lijepa. Molim lijepo. Hvala ti lijepo. Idem nazad do Franca. Ops, dok se ja provučem. Moram zmršaviti i ja, Franc, vidiš jedno 6-7 kg. Evo, moram pozdraviti još, zaboravio sam, malo smo se zanesli sa pričanjem o tim podravskim pjesama. Moram pozdraviti svoju obitelj, moju ženu Marijanu i sve Podravce koji su tamo.